Урматтуу көрүүчүлөр, могул эфир башкача баштайын деп ойлоп атам. Себеп дегенде бул бүгүн числонун 22-си кыштын кычыраган мезгили деп коет. Бул жаздын белгисиндей эле бир абал жагдай пайда болуп атат да. Бул да Куданын амри менен, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай дагы бир кубанычтуу кабарды сиздер менен бөлүшөйүн деп турам. Себеп дегенде ушул Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Правда деген айылында жашаган Жоро Аксакалды куттуктаганы келдим. Менин маңдайымда болсо биздин Татынакай эжебиз, Бурулай эжебиз тосуп алды. Бурма эжебиз, кечиресиз. Эми бурма эже мындай. Кетип калыптыр да келсин. Мейли. Мечиттен келсе, мечитке чейин күтөбүз. Себеп дегенде бүгүн ыйык жума күнү да. Урматтуу көрүүчүлөр, Аксакалдар мечитке кетип калыптыр. Аксакалдардын баары мечитке кетиптир. Бүгүн ыйык күн. Чай ичип тур. Күтө туралы. Мени чай ичип тур деп атат. Чай ичейин эми. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Жорообузду жанатан бери пайлап, аңдып турган чагыбыз. Себеп дегенде бүгүн жума намаз. Абабыз 5 убакыт намаз окугандыгына байланыштуу, ажыки болгондугуна байланыштуу дагы ушул ар бир өткөн жума намазды кур калтырбайт мусулмандар, жалпы мусулмандар сыяктуу эле. Ошон үчүн азыр учурашып көрөлүн. Алейкум ассалам. Аба кандай, жакшысызбы, отурасызбы? Аман-эсен, күлүгүчтүү. Тынч, аман-эсен. Жума мубарек болсун. Жума мубарек болсун. Кандай сайта? Ондайраак койсоңуз, ондайраак. Аз учурашып алайлы. Келиң ала, мына столго отуруңчу, биз менен бир учурашып таанышып алайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, Жоробуз акырын келип, мына столго отургузуп алайлы. Келе берсин, энебиз дагы. Энебиз ичкериде. Башка алып келдиңизби? Аба кандайсыз? Отурасызбы, аман-эсен? Ошо алдыңызга төшөктү коюп алыңыз эле, аба. Мына ушинтип абабыз мага жеткен маалыматтар боюнча 93 жашта экен. Аба, аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Менин ата-энем деген программа. Аталарды, апаларды мактайбыз, даңктайбыз, ушундай да. Ана ушул Бурма деген эжебиз аркылуу, Талант деген небереңиз аркылуу, ана ушул балдар кыздарыңыз аркылуу мен келип калдым. Рахмат. Атам 93-тө дейт. Ошо туурабы? 94-гө. 94-кө чыктыңызбы? Атаңыз, апаларыңыз айтат. Кытайдан келгендерин. Азыр байбичеңиз келет жаныңызгачы. Ушу экөөңүздөрдү мүмкүн болушунча мактайм да, ата. Эми себеп дегенде, ата-эне деген бул таберик, аманат. Аманат. Балдар кыздарыңыз ушул атам 93-94-кө чыкты. Апам болсо 80-84-кө чыкты деп мактанып атышат. Айылдын эң улуусу, эң сулуусу менин ата-энем дейт да. Ошого бир сиздерден бир маяк алайын деп, ушул сиздин Правда деген айылыңызга келип калдым, ата. Рахмат. Азыр мынакей биздин айланабызга сиздин балдарыңыз, кыздарыңыз, небере, чебере, кыбырларыңыз келет. Өзүңүз жөнүндө кичине айтып бериңчи, ата. Аптадыгыны чакырып кой. Өзүңүз сүйлөй бериң, өзүңүз жөнүндө сүйлөй бериң, ата. Мына канча балаңыз бар, канча небере, канча чебере дегендей. Кудайга шүкүр, неберелер, чеберелер болду. Балдарды чебере канча экенин билбейм өзүм азыр. Балдардын атын билбейм. Көрсөм тааныйм. Кимдисин баласын деп сурап анан таанышам. Неберелерди. Азыр жакшы эле балдарга рахмат. Ушунчалык карап жүрүп машыкка барып келип атат. Машитка өзүңүздүн бутуңуз менен барып, бутуңуз менен келет турбайсызбы? 94-кө чыксаңыз дагы, ата. Келем өзүм бутум менен. Жакшы. Жете барат балдар, жакшы эле. Мотору күчтүү, мотору. Мотору күчтүү деп коюңуз, да? Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Сиз кимисиз болот, аба? Иниси боламдар. Бир тууган. Бир тууган. Сиз канчага чыгып калдыңыз, ата? 82. 82. Сиз 60-70 жаштай эле көрүнөт экенсиз, ата. Чынын айткандачы. Кинден келет ондай деп.
Qanday? Жақсы, жақсы Tinchsizlar құдайға mı? шүкір. Тынч аман әзер Ha, отырабыз. barakalla. Bu tuğanlar geldi, jiyenler gelip kaldı, kızlar gelip kaldı. Bugün asa kaldı, ben tuğulgan günü de kızım, jo özde bir nevrilerim körüp koydu, çoğulgan eken de. Şu ата энебизди bir тартырып коелу, şu программага киргизип коелу деп максат кылышкан экен Rahmat, ата. rahmat, emmayli. Asa kaldı imanını versin, bizim imanımızı versin. Yaşlarga ömür versin, keyin pelik beselet versin. Şu kelinlerimiz, baldarımız bari ömür uzun olsun. Geleceği keng olsun. Barınızdan kalime köy olsun bardığı. Oylagan oylarına tilegen maksatına jetsin. Memleket tinç olsun, yer yurtu tinç olsun. Seri olsun, balda tinç olsun. Oylagan orası maksatına barıngır jetkili olsun. Allah akbar, tinç bola. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Жоро абабыздын бир тууган инисине сөз бердик, сөзүнө маани бердик дегенде жанында болсо Жоро абабыздын ак кудай болгон байбичеси отурат энебиз да. Энебиздин аты ким? Мусакан эне. Бүгүн ушул сиздерди бир мактайын деп, ушу сиздер жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөйүн деп келдик да. Ошо чогулгандардын баарынын максаты дагы ошол. Ушул 84 жашка чыктым деп жана абабыз келгенге чейин менен кичине кобураштык, божураштык эне. Ушул кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Ушул абам менен биргеликте. Кантип 8 баланы чоңойттуңуз? Kudayımga şükür, Allah'ın körsetkeniye şükür. Şu çalım menen Zul çıkarın da. 83 yıl yaşadım. Bir temnenge kelişmedi, bir şapat salbadı desem işenbeysin elinde. Bir şapak salgan Bir emes. şapat salbay yaşadık. Şu yaşavda. Çındık, Kaltayı çındık. basaları da taktı. Çındık. Aha. Anam yaxşı, mana şu kadar Kudayımga şükür. Neverelerim var, baldarım var. Mana şu turgan neverelerim, kelinlerim bardığı. Kudayım körset, şunçalık önü ösüptün. Ay, жақсы, жақсы. Рахмат. Эне 84 жашка чыксаңыз дагы, бирок бетиңизде бырыш аз экен да. Секрети эмнеде эне? Же азыркы жаштардай болуп бир косметика колдоносузбу? Yok, bileyim ben Allah'ın Kur'an'ını okuyayım adına da şu neme болушу мүмкүн. Бирок сүйлөй турабыз, энебиз сүйлөгөндө адашып кетет экен да, ошон үчүн жана бир эскерткен энебиз, Ооба. Жакшы. Мынакей бул дүйнөдө ушул карылыктагы бактылуулук, ушул өмүрлүк шериңиздин жанында отурганы бул эң бактылуулуктун туу чокусу да эне. Мына ушул атабыз экөөбүз Кудай буюрса 100дөн ашыңыздар ата, турабы? Ата. Энебиз мына сизди айтты, бир шапак бербей мени бакты ушул күнгө чейин, мына жана келатабыз депчи. Doğru. Ушундай ак кудай болгон энебизди кантип таап алдыңыз эле? Мына ушул жаштык кезге бир Bunu ben tapam кайрылып yok. койбойсузбу? Atam öz tavuk gelgen. Aha. Buranın atan öz, kudalar öz ap kalçadı. Aha. Yaşlar birbirini körmeytedi. Aha. Degende bir yol körçedi. Aha. Bunu atası, men atam burun şehirde жүргенде, ne de Korkantepe'de yürüşken, millet soğan derken, oşa Kıtayda men kızım var sağa berem dep barıp özü alıp kelgen. Öz atam barıp alıp kelgen. Ne kızım balam dedi. Biz ilişkimiz yok. Ошо алып келгендер ушундай карасаңыз бир аппак ак куу отурат, турат. Жүрөгүңүздөн орун алды. Көңүлгө төп келди. Жакшы. 94'e çıktım da bir yıl. Jaman çalkışı açsak bilmeyim endi. Esinden çıkmasa. Uruş kalırsak, talaş kalırsak yok. Ve arada birimizde iğne bargan yok. Hazırgılar derav kurs çıkarsa iğne bar olat. Ошону айтам да. Durau. Тарынча кайбай деп койсоңуз да. Yaxşı bir Xudoga şükür. Nevelerime rahmat, maşallah, men neverem, çeverem. Şularga rahmat, meni iznet kıl bugün kelipdir. Men özüm oyunda şu baldarga bugün bir nima qilib 60 yaşga yaşıma keldim, şular bir tanışıp oynayayım dep aday çakırganmın. 94гө чыгып эми ушу атайын чакырайын деген ниетиңиз болгон бүгүн. Aday çakırganmın şulardı. Ар жылы кой союп берет дейт сизге балдарына. Soy verem. Кой аябай көп дейт аба. Сиз Көп, бу айылдын байы дейт го. Көңіл кең болса қой кең бола береді. Туура айтат. Көңілді. Atınız kerek lazım. Кудай буюрса юбилейин өткүзөбүз деп атат. Ошол мезгилде
өзгөчө уюштурабыз деп атат. Ошол мезгилде ушинтип бакылдап сиздин жаныңызда турам аба. Кудай буйрса бир 4-5 ай калды ага делечи. Кудай кааласа. Рахмат. Анан эне мына ошентип мен тапкан жокмун, ата-энем тапты деп абышкаңыз айтты да. Ооба, туура. Анан сиз деле карасаңыз будай раңдуу бир супсулуу жигит маңдайыңызда туруптур анан. Ооба. Сиз да жактырып калдыңыз анан. Мен көрбөгөнмүн. Кайнатам şu palançının kızı var eken de bular ilgerten bille жүргөн экен да. Ояка барганда бири-бирин издешип, кыздарын издешип, балдарын издешип куда болушканда. Ага. Ошо менен эле биз турмуш кылып кеткенбиз. Жакшы эне. Анан сүйүү кийин пайда болду, махабат кийин ойгонду. Сүйүү диян билбедик биз, билбейм. Анан эне азыр чалыңызды кысканасызбы, кысканбайсызбы? Шуну ачыгын айтыңчы. Кызганбайм. Кызганбайсызбы? Неге кызганбайсыз? Билбейм, кызганыч билбейбиз го биз. Мешитке барам деп башка бир байбичелерди акырын карап коюш мүмкүн. Одан эле кызганбайсызбы? Карабайт да, карабайт. Карабайт. Энебизди кызганасызбы, кызганбайсызбы ата? Yok. Эмнеге кызганбайсыз? Biz keng adamız. Туура, Anda эң туура. yüzünden yüzündeyiz. Kuday özgün insap versin de koyuyoruz. Мынакей. Бул эң бир мына ушул урматтуу көрүүчүлөр, бул жана жаратам биз сүйүү деп атабыз го, мына сүйүү деген ушул абабыз менен энебизде мынакей. Бири-бирине болгон ишеним пайда болгондо гана мына ошол жерде сүйүү орун алат экен ата. Ушундай болуп жүрө бериңиздер ар дайым. Эч качан оорубаңыздар, кайраттуу болуңуздар. Азыр эми ушу сиздин бүгүнкү ушул 94 жаш, атамын, апамын 84 жашы деп чогулгандарга кичине бир сөз берели. Мына жерде азыр сөз берерден мурда тетиги жерде мына карасаңыз аба. О, неде бантик байланган кой турат да. Мына бантик байлап келтирмөө карабайсызбы? Койду сизге атайын ушу укаларым атынан сизге багыштадык. Мынакей. Биз дагы 93-кө чыгайлык, 94-кө чыгайлык, 85-ке чыгайлык деп ушу ниетке алып келдик. Жакшы. Укаларым. Кана, бул Бишкекте. Кимдин атынан болуп калат? Сиздердин атыңыздардан жаап ошондо. Чоң кызынын атынан Элдияр, Бактияр, Эрлан. Келиңиздер мына катар турсаңыздар. Неберелердин атынан азыр койду көрсөтүп коелу мынакей. Мына бантикти байлап коюптур жакшына калып туруп. Ошо атамын, чоң атамын ушул эң жакшы көргөн нерсеси бул ушул мал дейт. Эми ошол аксакалдардын негизги психологиясына, негизги жашоосуна мына ошол мал жандык сиңип калгандыгын дагы баса белгилеп айтуу менен бүгүн атабыз болгон мына ушундай жашынакай белекти сиздерге бир сыйра көрсөтүп коюн дедим. Ата койду көрдүңүзбү койду? Эсеп болдубу? Болду эсеп мынакей. Кеңен бир сүйлөп коюңуз анан. Тапшыруучулардын сап башында катары. Не дейбиз, ушу заманыбыз тынч болсун. Баардыгыбызга ушундай бактылык, карылык ата кылсын Алла таалам. Биз дагы небере, чебере, кыбыра көргөнгө насип кылсын. Алды 62 небере, ушундай аркасы 3 кыбырасы бар. 72 небере. Кыбыра 72 кыбыра, чебере бар экен. Бизге да ушундай насип кылсын. Баарыңарга үй бүлөлүк бактылык каалаймын. Сизге да чоң ден соолук. Биз дагы ушу тайтам менен тайнемдин жашына жетелик деп келдик. Мен айтканыңыздар келсин, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей небере болосу ошондо, небереси болосуз да? Небереси. Мага жеткен маалыматтарга караганда урматтуу көрүүчүлөр, эң чоң небереси мен болом да. эң чоң небереси анан Батыр эне болом дейт. Батыр энем. Мынакей карабайсызбы, жашыңыз канчада? 45-те. 45ке чыгып Батыр эне болгон, бул Кыргызстандагы рекорд койгондордун сап башында турат дейт. Жаңылышпайбыз. Биякта инемер да. Кана келиң эми. Сиз келиң эже. Аке. Ассаламу алейкум баракатуху. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга саламдар болсун. Кайсы мажлисте Алла Таала эскерилмесе, пайгамбарга салават айтылмаса, кыямат күнү өкүнүчкө себеп болуп калат экен. Ошон үчүн бизди жараткан Аллага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Жана таянды менен таятам бар болсун. Ушулардын себебинен көбөйүп, өнүп өсүп көгөрүп жүрөбүз. Мөмөлөт чөмөлөт дейби? Алла Таалам бардыгыңызга ыйманы саламат кылсын, ден соолугуңар чың болсун. Кыргызстаныбыз бүткүл дүйнө жүзү аман болсун. Иманда бекем болойлу, ден соолукта бекем болойлу. Биздин бактыбызга ата-энелерибиз, чоң ата, чоң энебиз, тайта тенелерибиз бар болсун. Ошол. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Аке, сиз кимиси болосуз? Биз небереси болобуз. Небереси болосуз. Колун кармап, жытын-жыттап жашына калып туруп, куттуктап коюңуздар. Кол чабып турабыз, калгандары мына ушундай куттуктоо сөздөргө. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Россиядан Талант деген небереси дагы байланышка чыгып калды. Бурма эжебиздин баласы. Мынакей, келиңиз.
Ababız menен uçuraşkança bir sagыныч, кусалык, орногон сүйүнүчтөрдү айтыңыз. Talant mı? Dua verip koy. Dua verip koy. Amin. Ulan sana bizim geleceğiz dersin. Ne istiyorsan gideceksin iletkile. Allah yine ki nasıl duakta var bana sana veriyoruz sevgili. Ya Rabbi ne sana da kalsın. Amin. Sүйүнүштү көз жаш токтотту. Сүйүнүчтүү, кубанычтын кесепетине чыккан көз жаш. Bize Kudayım bergenine Allah'a razı. Şunçalık Allah'a şükür. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул бизге айтып аткан балабыз Barına salam, barınarga den solu. акебиздин аты Талант мырза, чоң баласынын баласы. Рахмат, Dayım sıymıştanam. бар болуңуз. Soňa da soň elden tarpagan şunday nevreler, şunday akay ejenler barına barına sıymıştanam şunçalık. Bari Hazır falan tekem süreçtat. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Талант мырзанын сөзүнө ортоктош болдук. Мына ушул белгилеп баса айтуучу нерсе, Бурма эжебиздин баласы мына ушул туулган күнүнүн урматын шарапатын уюштургандардын сап башында турат десек жаңылышпайбыз. Алгач мына ушул Бурма эже мен аркылуу байланышса, кийин ушул Талант агабыздын жардам аркасында мен келип калдым. Энебиз менен сүйлөшүңүз. Небереңиз менен сүйлөшүңүз. Эне Talant. Жақсы балам, жақсы айнанайын. Жақсы. Şükür. Өзің жүресіңді, тенің сақ. Yeneniz barken de biz haftan sıymıştanam. Oynanayın. Rahmat. Rahmat. Atam öpüm daim. Bizim Rahmat oğlum. Siz de ya iş. Yeneniz barken haftan sıymıştanam. Tarbiyalarınızdan ben şimdi. Şahsi insanlar muhtarına giriyoruz. Allah'ım Daim var olunuzlar. rahmat oğlum. Allah'ım ömrüngді uzun kısın Allah. Rızkыңды улық қысын Allah, қадыр барқың биік қысын Allah, сөзіңді өткір қысын Allah, тапқаныңа бәрәке берсін Allah, қошқаның менен түөліп білі болғын Allah, уыл қыздарың бақтылы болсын Allah. Allah'ım неме мақсат болса şu balamды мұрат мақсатына жеткізгін Allah. Şunu тапқан Бурманiyam Allah, иманға бай қылғын Allah, төрмүчесін сақ қылғын балдарына баш қылғын, неме мақсаты болса şu келіндіям мұрат мақсатына жеткізгін Allah'ım. Amin. Рахмат. Мен айтканыңыздан Ne vereniz akam? Süreç etken. мынакей Бишкектен небереси дейт. Tanırsın mı? Diğer. Gel. Kanday, tınçsın mı? Kulaçağın tınç mı? Şükür Rahmat. Bizim de balдар mı? Ben balдар yukarı aşağı kolanın bile oturamı yerde. Элдияр деген небереси Элдияр. сүйлөшүп атат. Tınç boğun. Kudayım yaşыңды uzak kısın. Yüzge kırgın. Nime tilesen baldardı. Takılın kırgın. Kan bol boğun. Keratını sevmeni joktasın. Seni Kuday joktasın. Мынакей Элдияр деген баласы, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Eldiyar. Vay sadakulayın. Aleykümselam. Kandaysın? Жүресің? Rahmat oğlum. Rahmat. Kudayım ömrün uzun kısın Allah. Şu baldarımda ömrün uzun kılgın Allah. Rızkını uluk kılgın Allah. Kadir barkın büyük kılgın Allah. Sözünü ötkür kılgın Allah. Tapkanıga bereke bergin Allah. Neme maksatı olsa muratı maksatına jetkizgin Allah'ım. Мен айтканыңыз келсин, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, кас катар тизилген бул каяктан чыгып атат? Россиядан чыгып атат, мына Россиядан Tülegen mi? Бегимай менен Төлөгөн деген неберлериңиз. Tınçsın mı? Tınççılasın mı? Baldarın katta olup atağı. Özün tınç mı? Densalığın jakşı mı? Ufaların tınç mı? Doktor tınç boğula. Төлөгөнгө эми берип кой, төлөгөн эми сүйлөсүн. Millam, bırakın gel. Сүйлөп атат бермейсиз. Төлөгөнгө эми берип кой, бермейсиз. Төлөгөн.
Rahmat oğlum. Урматтуу көрсөлөр, биринин артын бири ушу Россиядан, Бишкектен, алыстагы неберлери Жоро атабызды куттуктаганга аракет кылып жатышкан убагы бир учурда энебиз сүйлөшүп аткан болсо, бир учурда атабыз сүйлөшүп атат дегендей негизгиси баталарын берип, ошолордун амандыгын тилеп жатышкан чактары. Келиңиздер эми, урматтуу көрүүчүлөр, биз сөз кезегин берели. Кимден баштайбыз? Сизден баштайт окшойбуз, эң улуу кызы, эң сулуу кызы мен болом деп эжебиз жанатан бери даярданып турган учуру. Бир аз тынчтырабыз, мынакей. Эже, мына эң улуу кызы болот экенсиз. Атабыз менен энебиз жөнүндө бир жүрөктөн чыккан бир калуу тилек айтыңыз. Assalamu alaikum. Atam men apamdan tarqagan tuğanlar, hoş gelipsizler. Bugün mına atam her yılı bizge жаңы жылдын алдынан кой союп, неберелерин чакырып, балдарын чакырып ушинтип сыйлашууда дайым. Бүгүн кайсы күн 27-28-дерин ошону чакырчу эле, бүгүн эртерээк чакырды. Ошого баардыгыбыз топтолуп, атам менен апам 1 жашка чоңоюптур дагы. Atam 94'e çıktı, apam 83'e çıktı. Bu yaşta geçiş oңой эмес да. Мындай карап тургандачы, айтыш деле оңой эмес. Ушул атамы, апамы жашын ушу неберелерине, балдарына, кыздарына Алла ата кылсын деп отурам да, тилеп Кудайдан сурап. Атам менен апамын Аллахым өмүрүн узун кылсын, ырыскыларын кенен кылсын. Бизди чоңойтуп ушу даражага жеткирип, баардыгыбызга ушу Алла берген Кудайдын берекелүү күндөрүн көрсөткөнүгө алхамдулилlah таазим кылам Аллага. Рахмат дейбиз. Атам менен атам ушул даражага барып жеткирип отурат. Шулардын өмүрүн узун кылсын, рызкыларын кенен кылсын. Атам менен апамын тапканыга дагы байлыктарын бере берсин. Дөөлөтүбүз бар биздин алхамдулилlah деп сүйүнүп отурабыз. Менин балдарым сүйүнгөндөн атам илгертен чабандан болуп келген да. Чапкозда иштеп алдыңкы чарбалардан чабандоз болуп келген. Сыйлыктарды алган, машиналарды алган, мактанып берсем атамчы. Анан койду жакшы көрөт атам. Атамы кою көбөйө берсин деп неберелер бир кой жетелеп келишти. Жакшы. Бул да эми көңүл. Кыздан мен эң чоңумун да, кыздан 3 жыл 3 жыл bir kız. Kızım söyledi. Biraz beresine. Anan men çoğun aksakalımın da 5-8 bir tuğamızda 3 kız 5 oğlumuz. Elhamdülillah көрсөткөнү şükür. Şulardan kөгөрүp өсүп отурабыз. Аллага разымын. Рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун. Атабыздын батасы тийсин. Кана сарпайталар тапшырып коюңуз, урматтуу көрүүчүлөр. Сүйлөгөнчө сарпай тапшырып аземиндагы жүрүп жаткан учуру. Атабыз менен энебиздин үстүнө тон, андан кийин ак жолуктарын белгилеп жаткан учуру. Келиңиздер. Кана сарпайларын. Aldına koyunca arkadaşlar. Altına mı? Алтыным апакем дейт. Мынакей. Аха. Мынанычы ата. İçinizden kiyip alасыз. Yumuşak kana kılıp kelinleriniz, nevere kelinleriniz at geldi. Nasıl kaçtı şımpınlar menene. Ay мынакей кышкы жылуу кийиндер. Kışkı culu kiyimleriniz. Bu burmanıkı Türktür. Ак калпактарды тапшырганча сарпай тапшырып аземи. Ata, bizdi tuğup, soğaytıp, 9 ay tolğanıp, vay bala köter tuğ soğayı sizge. Elhamdülillah, körsötkönüge şükür. Rahmat apa, sizdi şu biz dünyaya keltirip koyganınız var. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушунчалык Ananıp кетейин altındarım. ата-энени ардактоо сөзү мындан асасы, мындан кем болбосун деген ниетти билдирели. Келиндер ат келди. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул көк коробкада атайын бантик байланган подаркалар болсо, бул небере келиндердин атынан мынакей небере келин. Идиш аякпы бул? Идиш аяк ысык чай, нават салып ичсин. Улук болсун, рызкы балат болсун. Неме тилесе тилеге жетсин, кошкармен кошокар өлүп өсүп жүргөбүсүн. Амин, Аллаху акбар. Урматтуу көрүүчүлөр, Ondan keyin aksakal uşul. Бурма эжебизге болгон Kuday ömrünü versin. сый урмат. Aksakal bolup jüre vergin.
Ake, бар болуңуз, ар дайым бар болуңуздар. Кымбаттуу көрүүчүлөр, мынакей эми баса белгилеп айтып коюучу нерсе, атабыз менен энебиздин үчүн эшикке отургузуп аткан учурубуз себеп дегенде бул ачык асман, Кудайдын студиясы деп коеюн эле мындай айткандачы. Эшик жылуу, чын айтканда үшүгөн жоксуздар беле? Мына үшүгөн жок, Кудай буйруса. Русиядан да бир небереси. Сүйлөштүрө бериңиз. Ким деген аттары? Мерим. Мерим деген небереси. Сүйлөшкөн атат. Кана? Атам мына Мерим. Benim kandaysın. Sen sağlığın jakşıbı? Tınçsınbı? Aka ukalarım tınç mı? Rahmat. Sen beni yoksun, seni Kuday'ın yoktasın. Allah ömrünü dizme yetkizsin. Ne tilesen tilene yetkin Allah'a ısmarladık. Ом, Аллах акбар, рахмат, чоң рахмат. Мынакей чоң кызынын гүлү калып калган экен, мынакей гүлдү энебизге тапшырып атат мынакей. Ооба да. Рахмат, өмүрүңүз uzun болсун. Энебиз менен атабыз толкун жаткан учуру. Ene Merim. Aa, Merim oynanayın. Götün bir tınçsınbı? Körmüşen saklı. İşte otasın mı kıynalbay? Tinç bol kızım boptu. тынч болуптур, рахмат, чоң рахмат. Эми мынакей кийинки сөз кезегин ким көрөлү? Кана, эжебиз. Assalamu alaikum. Алейкум Uzak ассалам. жақыннан келген туғандар, эже сиңдилерим, ака укаларым. Мен ошо жол арытып, жол карытып деп Өзбекстан чет мамлекеттен келдим. Мына атам менен апамды Кудайга шүгүр. Ошондо сиз кимиси болосуз ошо Мен атай? кызы болом. Кызы болосуз. Өзбекстандан жашап калдыңызбы? Өзбекстанга кеткенмин. Сүйүп күйүп алып кеткен да Өзбекстандык кыргыздар. Ооба. Жакшы. Alhamdulillah şükür mana apamdan tarqagan şuncha nevere çör. Ali kelelmegenler oşancha kalıp ketdi. Allah'a şükür. Şu apam men atamdı yaşıga jeteylik biz dagı 94 çıkıp atat atam. Apam 83 çıkıp atat. Alhamdulillah men Allah şükür. Şuların yaşına jetkizsin biz dagı. Allah'ım densoluklarını bersin. Dagı ömürlerini bersin. Kuda kalasa bu yıldan keyin toylarını kılavuz neme? Юбилейlik Юбилей toylarına toylarını Kuda kalasa. Alhamdulillah. Endi men Özbekistan'da kalıp ketken kızlarım salamlarını aytıp jiberdi. Ömürler uzun bolsun. Jeterbadik salamımızды aytıp koysun dedi. Tursunayım, Gülbaharım, nevrelerim bardığı. Allah'a şükürler bolsun. Sizge de rahmat üşüntüp юбилейлер toylarda alıp жүрөриңиz, işiniz ilgeri bolsun. Tanışanыңыз sap bolsun. Рахматына курматтуу көрсөтөр. Өзбекстанга турмушка чыккан кызынын куттуктоосуна ортоктош болдук. Мынакей башына тебеттей. Жана ошондой эле жакшынакай болгон чапанын кийгизип, сарпайын тапшырып алды. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки сөз кезегин күйөө баласына берелиби? Келиңиздер. Сөзсүз мынакей. Өзбекстанда калса дагы бирок кыргызча сөздү унутпаптыр эжебиз. Таптак кыргызча даана сүйлөп жакшынакай куттуктоосун арнап өттү, бар болуңуздар. Келиң. Бу акеге окшош экен да бирок а? Күйөө баласы келди дейт мынакей. Келиң. Аке. Бир ооз куттуктоо сөз айтып туруп, андан кийин улантабыз. Кудайым ушу кайната кайненебизге өмүрүнө береке берсин. Ушунча балдарды тарбиялап чоңойтуп, элдин алды кылып койду. Алла разы болсун, Кудайым өмүрлөрүнө береке берсин. Көп жашасын дагы, ушундай тойлордо дагы. Кудайым биздин пешенебизге өмүрлөрүн узун кылсын. Ушундай кайната кайненелүү болгонуңузга миң мертебе бактылуусуз. Ооба да, рахмат. Жакшы. Бар болуңуз, сиздер дагы ушулар адамдардын батасын алып ба? Siz kız bolosuz. Kız olam. Kançançı kız bolosuz? Üçüncü kız Biyaktın bay biçesi bolosuz. Ben bujaktın bay biçesi olam. Gencer kız olam. Gencesini algasbı? Eng erkesin. Şu atam apam bizim baktığız Allah'a şükür şu bizde şu atam apamdan tarkap bardığız şu nevere çevere gıvraları var. Bizde şu atam apam yaşına jeteylik. Allah'ım bardığızda 300 men tinç bolsun, zamanınız tinç bolsun. Şu men baktılımın şu atam apam var. Davlatımız var, atam apam var, Kudayga şükür. Atam 94'e çıktı, apam 84'e çıktı. Allah'a ming Allah şükür. Şu günge jetkirgeniga. Bul adamlar bar üçün sizin yaşoğunuz keremet. Keremet. Ay rahmat mınakey. Albatta kuru gelişken jok, bardığı sarpay tapşırуу, azeminin kutuktoo sözlöründen kийин ulap жатышат. Albatta мындай жакшынакай чепкендерди, жоолуктарды биринин артын бири салып жаткан учуру.
Baktlı bolunuzlar. Sizler de Kataneviz'in batasını alıp 100 yaştan aşыңızlar ha. Alo. Rossiya jergesinden neverilerin dağı bir kim degen atı jonu? Saljanbay деген. Saljanbay degen neveresi. Kutuktagаны turat. Siler. Saljanbay degen nevereniz kutuktagan ata. Saljanbay. Assalamualaikum ata. Aleykümselam. Kandaysın? Yaxşısın be? Bala çağan tinç be? Hala nem bolsa sen nevere çevren çoğaltıp oturamıyor da sen yoksun. Sen kelgeninde senin şeyde bolat eden. Tinç bolsun, ömrün uzun bolsun. Rızkın berat bolsun. Kime tilesen kilenge jetkin, cizme kirgin. Kan bol bolsun. Sen bizi silesen seni Kuda silasın. Ay rahmat Saljanbay degen neveresi menен сүйлөштү. Себеп деген урматтуу көрүүчүлөр. Мына ошо жогоруда сүйлөшүп аткан неберлердин баарын ушул эки каксакал баккан, чоңойткон. Şükür şükür. Densolluğun жақсы bolan. Жүрөсүң бе өзүң? Кыйынчылык жок. Жақсы. Бүгүн мана атаң. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки сөз кезегин. Мынакей, сиз кимсиз болосуз? Баласы болосуз. Канчанчы баласы болосуз? Жакыныраак туруп сүйлөй бериңиз атабызга. 3-чү баласы. Кана ата эне деген сиз үчүн ким? Бүгүн баарыбызга аябай кубанычтуу күн болуп атат. Мына атам бар, апам бар, баарыбыздын небелер кыздардын, туугандардын баарынын дөөлаты ушул. Ушулардын баарына шүгүр. Дайым ушу өмүрү узун болсун. Ушу небелер, чеберлердин, балдардын, кыздардын күнүн күчүн көрүп, багып Кудайым ушу бир кылымга Кудайым жашоосун да ушуга жеткизип берсин Аллахым. Ушу баарыбыз тынч болойлу. Жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Ар дайым төрүңүздөрдүн көркү болуп, ушул эки адам жүрө берсин, Ой, мен айтканыңыздар келсин. Сиздерге. Кана, урматтуу көрүүчүлөр, андан кийинки кызы келиңиз. Бияка туруп сүйлөй бериңиз. Небере кызына сөз берели. Мен чоңота чоңонелерибиздин өмүрү узун болсун. Дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп, биздин дөөлөтүбүз, чоңота чоңонелерибиз. Биздин сый урматыбызда жүрө берсин. Неберesi кана? Тайне өмүрүңүзгө бар болуң, өмүрүңөр узун болсун, биздин тоюбузга бар болуңар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ой, рахмат, мына жакшы сөз болду. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жана ошондой эле биздин тойлорубузда дагы төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер деген жакшынакай тилектерин билдирди. Келиңиз эми мында жана жакшынакай бантиктүү койду тапшырган неберелеринин бири. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Бизди бул дүйнөгө себепкер кылган ушул эки кайныбыз менен кайтабызда иншалла. Алла Таалам канча өмүр берген болсо, ушундай небере, чебере кыбырларыңыздын күнүн, күчүн, сый урматын биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Эч качан булардын жамандыктарын, оругандарын көрбөйлү. Ушинтип эле биздин алдыбызда, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүргөнгө Алла Таалам дайым насип кылган болсун. Рахмат. Ушундай тууган урук, бир туугандарыңыз менен, бала, небере, чеберлериңиз менен ар дайым койнуңузда биримдикте, ынтымактуу, биримдиктүү болуп жүрүшкө Алла Таалам насип кылган болсун. Дагы ушундай жаштан дагы бирде жашасаңыз майлы тайта, кайнем экөөңүздөр. Экөөңүздөр тең ары тең карыңыздар ар дайым. Рахмат. Демек 200-га чыкса дагы мына Кудай бурса 200-га чыксын деп атат неберлериңиздер. Чыгыңыздар эме Кудай кааласа эми ушуга Алланын буйругу менен. Неберлерим мени жоктаса булар кылайын жок болсун. Булар тилесе тилек максатка берсин Аллах акбар. О, мен айтканыңыздар келсин кана. Эне, ким? Келиңиз. Сиз сүйлөйсүзбү? Кана. Урматтуу көрүүчүлөр, эжебиз дагы атайын көтөрүнүп, татарынып, кенже келини келди дейт. Демек, азыр атабыз менен энебиз ушактын колундабы? Же кандай дейсиз? Кенже келин болгондо. Ооба. Кана, эже. Жаңы жылга подарка. Аха. Энебизге ак жолук, атабызга ак калпак кийгизип, жакшынакай чепкенин дагы жаап койду.
Süylөгөнчө тапшырып бериңиз эже. Кана. Süylөгөнчө тапшырып бериңиz. Kut bolsun. Şunday daim azayım. Aman bolaylık. Sağlıkta olunuz. Kana. Lütfen orman. Neveresi menen esте калчу көзүрмем деп чебереси менен сүрөткө түшүп жаткан учуру. Мынакей тебетейлерди дагы улам алмаштырып кийгизип жакшынакай болгон сый урматын көрсөтүп жаткан учуру. Кана эже сарпайдын калганын тапшыра бересиз. Эми бир калоо тилек айтып коюңузбу? Жанатан бери жакшы кармай албай атам сиздичи. Atamın opamın ömrü uzun bolsun, deri solukta olsun, ardayım peşinizge bar bolsun, şular barımız dövletimiz var. Şu çevre geçen gördü, bizge de şuna yaşlı versin Allah tamam. Barımız ынтымакчылыкта бар болайық. Ay rahmat, жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу көрүштөр. Майда чүйдө чебере дейт. Мынакей кыбырасы дагы бар. Сөп дегенде кыбырасы какта? Мынакей кыбырасы. Ой, аябай сулуу кыбырасы бар экен да. Мынакей. Бул неберелерим мынакей жакшынакай. Мынакей кыбыраларынын экинчиси мынакей. Ай азамат, эртең чоңоюп алып көрүп жүрөт. Мына кылып кой. Эсеп. Бул болсо неберелерим мынакей. Чеберелер экен, ой. Урматтуу көрүштөр, чын айтканда, азыр эми турмуш шартка байланыштуу көпчүлүк мисалы чет жактарда жүрүшөт мынакей. Бул неберелер болсо керек. Чебере бул да чеберлер экен. Неберелер мына урматтуу көрүштөр, неберелер биякта турат да мына чоңоюп кеткен бардыгы мына чоң киши болуп калышкан. Бул жакта неберелери эми атабыздын жанында болсо чебере, кыбыра, жана башка мына келиндер турат. Келиңиздер эми. Ода кийин дагы сүйлөйм атат. Небере келиндери сүйлөбөй калды ушулар. Бираз келиңиздер эми бир калоо тилек жакшынакай болгон. Тайнем мен тайтама Аллах Таалам узак өмүр берсин, бекем ден соолук берсин. Ар дайым тапкан уул кыздардын төрүн көркү болуп жүрсүн. Келиңиздер эже. Ошо бүгүнкү тайтам тайнем өмүрлөр узун болсун, ден соолуктары чың болсун, Аллах Таалам эки дүйнөнүн бактылыгын берсин. Ошо балдарын, неберелерин, чеберлерин жакшы күндөрүндө, тойлорунда ошолордун төрүн көркү болуп жүрүшсүн. Жакшы эле сүйлөткөнсүздөр го, эмнеге сүйлөбөй турасыздар жанатар менен? Урматтуу көрүштөр. Дагы ким бар сүйлөй турган? Азыр колун кармап, жытын жыттап, жакшынакай кылып туруп куттап коюңуздар, мынакей. Мен бүгүн ата менен апабызды ардактадык, таңтап атабыз. Мисалы, сиздин дагы бир жүрөктөн чыккан калоо тилектериңиз. Ne diyeceğim? Çoğun atam beni çoğun hem var olsun bizim mezge, işinizge. Şuların yaşına biz daha jeteyle. Şu kalganlar kuş kepsin yer degende. Bütün çoğulup ne kılıp dağın ümesini etközeriz otarız. Aşını bereriz otarız yazda. Da kalasını etközeriz. Şu günde dağın çoğulup şunday dastaklanır jayıp oturuyoruz. Kuş kepsin yer bakalım. Рахмат. Бардык сөздөргө кошулам дейт. Небереси болот да акебиз да. Дагы бир жакшынакай небересинин сөзүнө ортоктош болдук. Ыраазы болупсузбу эне ушу небереңиз сүйлөбөй калды деп жанатан бери. Рахмат. Ооба да, орду бар да. Ата, bir tapşırmamız var da. Uşu nебере чеберлердин атынан бардыгына şu балдарыңыз, кыздарыңыз. Атам койду көп баккан дейт. Койду жөн бакпай дейт, ырдап баккан дейт. Ошо ырдап жүрүп баккан дейт. Башкача ой кетпесин, ырдап деп калдыңызбы? Жок. Ырдап жүрүп баккан дейт. Ошо бир ошол мезгилдеги бир ырыңыздан bir kuplет ырдап бербесеңиз болбой калды эмичи. Бул ырдал эстен чыкпады да. Майли bir kuplет калгандыр эми эсте ата. Bir
Sizdin örüңüz kimin bolup kalsın siz tüzgön armiya üçün? Atağız ırdayt. Koy baktım zerigip, bala koydum tarılıp. Allah şu baldarda niyetime jetkizdin. Oynap gülüp toptanıp jüse dep özüm niyet kıldım edi. Ey Rabbim Allah, özlerinde kabul kılın. Şu çevirlerim hem özünde düzme kılsın. Bu ırdadınız mı ya? Rep aytıp koydunuz. Bunlar eser çekmedi. Mayli, jakşı oldu ata. Bul dele jakşı kavlalına öğret. O da, tura. Yeni, cana biz çalınız kelgenge çeyin sizdi dayardap olmamıza ene. Ova, ırday beret de buna, avastaydı da. Yemi bir jakşınaga ırdap bergene. Bütkül alamdı yaratkan Allah'a naktavlar bolsun. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerimize salavat salamlar bolsun. Allah'ım şerdegi turgan kızlarım, nevrelerim, baldarım, şulardan katarında video tartkan balabızdayam Allah. Uzun ömür vergin ey Allah. Baktılığı kığın ey Allah, kadir barkın büyük kığın ey Allah, sözünü ötkür kığın ey Allah, tapkanıga bereke vergin ey Allah. Eli jurtubuzga, tuğan ruğuma, bala çakama, tinçlik, amançılık, ıntımakçılık bergin ey Allah. Ey Allah'ım, şular nimeki maksat olsa muratı maksatına jetkizgin Allah. Koydu bentik tağıp kelgen baldarımdı. Allah'ım ömrünü uzun, rızkını uluk kılgın Allah. Birdi verse şu baldarıma Allah, mingdi vergin Allah. Nime maksatları olsa Kudayım, murat maksatlarına jetkizgin Allah. Tapkanlarına bereke vergin Allah. Allah'ım nime maksat olsa Kudayım şu bardığınardı. Muratı maksatыңарға жеткізсін. Қазақша ырдан bir şingel. Ene ырдабасаңыз şu тұра беремін кешке болбойт. Енді o ilgeri kızlardı, azır kızlar. Azır kızlar ırdabayla, iyilabayla kete verediken. İlgerki kızlar iyilap, koşup, ırdap ketçeledi. Manaki oşadan bir şingel taştаңыз ем oşan bolboy kaldı ene. Manaki. Estenem çıkıp kettiler. Estegenlerini aytıverin. Çınıldıktın etegin, söksün apan ey. Közün yaşın ayabay, töksün apam elim ay. Koşamam bol cerim ay. Közün yaşın ayabay, tögüp aldı bey. Bir milletten kurtuldum. Desin apam elim ay. Yine üske rahmat aytış gerek. Tur aytasız. Kızlar oşantıp ilap ketçikken apasına armanına. Azırkılar jirgap kedet dep koyun. Gülgön boydan, katkırgan boydan ne? Hem jengesininkini aytpaysiz mı? Jengesini ırıyan var mı? Koyacağım. Aytып koyun. Daha bir şey aytpam. Yo esinden çıkıp kaptı. Mayli, ene üsse muşunça tөгülüp bergenine dagı aybay rahmat aytışыбыз керек. Атабыз менен энебиз бүгүн бир толкунданып алды. Бир тарыхка кайрылып алды, жаштыкты бир эскерип алды дегенде, жанатан бери сонун сөздөр айтылды, мына ырдатканга аракет кылды. Атабыздын үнү дагы бир мындай бар экен да, мындай баритон үнүңүз бар экен да. Мунда үй менен бир шиңдил таштап алсаңыз уят болот аба. Ошон үчүн гана эме. Арганда уяттык эме. Жок. Аталардын ыры бул. Ойлобоңуз, бул сиздин ырыңыз кимдин катары кабыл алынат да, мына башка ушу балдар, кыздарга, небере чеберлергечи. Мынакей. O orum olun kolungdu, boy korgondun tübünden, kol bulgadın erkayım, men korkumun kıyamat, kar jerinden erkayım desem kim bilet, atыңды açsam el bilet, erkayımdın aylında, bıçağım düşüp kalıptır, men surasam erkayım, berer beken erkayım, men çıkırgan jerime, keler beken erkayım, men ışkırgan jerime, keler beken erkayım. O alt alıştın boyundan su alasın erkayım.
Altı kar baskan tülküde çuvalasın erkayım. O jet alışsın boyundan su alasın erkayım. Jet kar baskan tülküde çuvalasın erkayım. Vay rahmat, rahmat. Sonunda turbayı. Vay bir şeyiniz atlı erkayım mı? Ay, onunla başka köyle değil ki. Kandın başı жылтырқан жылқымды жаям дечелем жылмаңдаған сулуну өзім бер алам дечелем үйіңдің үсті қоқтыға қойымды жаям дечелем қой қоңдыған қой көзді өзім бер алам дечелем Vay rahmat. Sonu kol çap koymayın öküsüne biri. Aksakaldın şunçalık. Jakşınakay mukamdı ırı. Kaytalanğız. Irına ortaktaş bulduk. Prizimiz yok. Oşada aytam da prizdanan geçinde berebesteyt. Hazır mına akalpak giyip durunuz. Hurmatlı görüşler, ушундай Жoro атабыз менен ene üstünü ılayım toyokana kaylansın. Ушундай ырыларга ырдап жаңырып турсун. Hurmatlı görüşler, mına 1 saat boyu dээрлик тынымсыз жакшы каалоо тилектерди айтуу менен мондай жакшынакай болгон урук туугандын курчоосунда калган атабыз менен энебиз ылайым 100дөн ашсын. Мына ушулардын батасы менен көгөрүп агарып ушундай тойлорду кылып аткан балдар, кыздары, неберелери дагы жашоолору берекелүү болсун ата. Азыр эми мына ушул сизди урматтап сыйлап келген балдар, кыздарыңызга ата бир бата берип коюңуз эми. Бир жакшы бата менен алардын дагы иштери ийгиликтүү болсун, аман болсун дегендей. Onun şu yaş ballara, şu nevere çevrelerime nime tilesek tileceksin Allah. Özlerinde kabul kılsın. Oynap kulüp sak salamat жүрсün. Yüzüge jetsin. Yüzüge jetkende hem ben yaşmında oynap kulüp tugulup жүрөсүн. Ya Resulallah özlerinde kabul kılsın Allah. Amin, Allahu Akbar. Enebizдің батасы. Mayli, enebizдің батасын алайлы, андан кейін дуаларға дағы кезек беребиз. Кеңгене гана амин деп балдар, кыздарга бир жакшы бата берип коюңуз эне. Ey Allah. Allah'ım. Bütün alamda yaratkan Allah'a hamdü sanalar, maktaular olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizge maktaular olsun. Allah'ım şu Allah'ın ismiyle başlayayım. Ey Allah, şu baldarıma, kızlarıma, nevrelerime, şehirdeki turgan pütkül çevrelerime, kuyov baldarıma, bardığına Allah uzun ömür bergen Allah. Ömürlerini uzun kılgın Allah, rızkılarını uluk kılgın Allah, kadir barkın büyük kılgın Allah, sözünü ötkür kılgın Allah, tapkanıga bereke bergen Allah. Nime maksatları olsa Allah muratı maksatına jetkizgin Allah, koşkanı menen töölük bille kılgın Allah, uğul kızlarını baktılığı kılgın Allah, uğul kızlarını özüne merimdi, kuyumdu kılgın Allah. Allah'ım şu baldarımı tapkanıga bereke bergin. Allah'ım şu koyap gelgen baldarımam Allah ömürlerini uzun kıl, rızkılarını uluk kılgın, kadir barkın, büyük kılgın, sözünü ötkür kılgın, birdi verse mingdi vergin baldarıma Allah. Bizdi sıylasa Allah şulardı özün sıylagın Allah. Nime ki maksatı olsa murat maksatına jekti. Şulardın katarında şu diye tartkan oğlumuz diyem. Ömrünü uzun, rızkını uluk kılgın, kadir barkın, büyük kılgın, sözünü ötkür kılgın, oğul kızını baktılı kılgın, oğul kızını özüne merimdi, kuyumdu kılgın, yüzünü jarık kılgın, kılgandarını. Aytkanыңыздар келсиңер, урматтуу көрүүчүлөр, эми мына дагы бир жакшы баталар бар экен, ошо баталарга сөз берели. Amin. Mına atam men apamın şıltosu menen tuğandar toптolуп отурабыз. Хуш келипсиздер. Kelgen kadamlarga Allah razı olsun. Şu apam atam var eken uşuntip үйүбүз той болуп отурат үйүбүздө. Atam her жылы кой союп берет бизге жаңы жылга. Быйыл да кой союп, мейман кылып, неберелерин чакырып күзөтүп отурат. Биз юбилей кылганыбыз жок. Просто атам чакырганыга жаңы жылга өтүп атат, мына дагы 1 жашка чоңоюп атат деп сүйүнүп, сүрдүгүп өзүбүз бир сыйлап коюп атабыз мен апабыз деп ушинтип келдик. Allah razı olsun sizlerge da kızlar, baldarım.
Rahmat, apam aytkanda sizler birdi bersiңер, sizlerge Allah tümön-tümöndөрдү bersin. Şu atam men apam körübüzdün körkü olup, yüzdün kutu bolup жүрүшө bersin. Uşular var, biz var. Atam, apam var, dövletimiz var. Elhamdülillah körсөткөнүгө миң мәртә şükürler bolsun. Rahmat uka, kayсы kanal dediңер? Өмүрзак Азимкулов деген канал. ЛТР. ЛТР, Өмүрзак Азимкулов ЛТР. Atın kim uka? Өмүрзак. Өмүрзак, Кудай өмүрүңдү узун кылсын ука. Den soğluğunda çın kılsın. Den soğluğun temirday beken bolsun balam. Жашооңда жакшылыктар болсун. Аллахым ооматтарыңды бакытың менен берсин балам. Алладан эмне сурап алдыңа максат койгон болсоң, Аллахым на үмүт койбостон максатыңа жеткирсин балам. Балдарың менен бактылуу болгон, кошконуң менен бирге болгон, кармашкан колуң этегине чейин, дүйнөнүн аягына чейин, өмүрүңдүн аягына чейин Аллахым kolundu bekem kılsın balam. Tapkan ul kızların bolsa Allah'ım ömürlerini uzun kılsın, rızklarını kenen kılsın, özün okşayan imanlı insanlardan bolup çoğuysun. İlimdi bolsun, bilimdi bolsun, bay dövletli, rızk keşikti baldardan bolsun balam. El başkargan, eldi sıylagan, eldin üstünde jürgen insanlardan bolup çoğuysun baldarım. Rahmat balam. Kızmatın Allah razı bolsun. Allah. Amin. Ummatlı görüşler mınaki. Jakşı sözler boldu. Mına şu menin atenem programması. Jakşılıkka bata verip koyuңlar. Amin. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Allah görüşü, bilüşü, uğutu zat, yüreklerden, tüpküründe emne sırlar olsa bilgen zat. Kudayım uşaq tağız beyin enevizin ömürlerin berekeli ulu ötkürdü. Bundan bir kadağın Allah subhanahu ta'ala körüzdün, körkü kılsın. Ömürlerine dağın bereke versin. Uşaq tağız beyin enevizden tarqaganların bağırdığını Allah subhanahu ta'ala iki gününün baktılılığı nasip kılgan olsun. Kim uşularga sebepçi olup atkan olsa Allah ta'ala alardın dağın işlerine iyilik vergen olsun. Daima jakşılık üstüne жүрgüsün, elizge, jerizge, tınçılık, amançılık versin. Жаңы жылға кететабыз. Жаңы жылға даган Кудайым жаңы өнүгүүлөрдү, жаңы ачылыштарды, иштерибизге жаңы ийгиликтерди Кудайым жеткирген болсун. Өлкөбүздү тынч кылсын. Падышабызга дагы Аллах субхана таала адилеттүүлүк насип кылсын. Эл башкаргандардын дагы Аллах субхана таала аларга дагы туура жолго илхамдандырсын. Барларыбызга иман дөлөтүн насип кылсын, жаштарыбызды туура жолго баштасын. Өзүбүзгө жана өсүп аткан урпактарыбызга Кудайым adaldan genen rızkı nasip kılgan olsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Amin. Hurmatlı görüşlerim, programmanın жыйынтыктоочу mezgilde gelip kaldı. Mındaki en negizgisi ata bugünkü uyuşturulgan programa jaktыбы? Jaktı, rahmat. Yine sizge jaktı bu programa. Anda şol biz dagı Enek jaşarı al, jaşarı. Oqtı dagı jaş. Ova. Жаңы Қазақта дейт. Тәжелендірді да берді ғой жаққа. Oşan aytam da. Assalomu alaykum. O'zbekcha gapiraman. Bo'laveradi. Tushunamiz. Biz o'zbek, qirg'iz tushunamiz bir-birimizni. Aynan bilan aytaman, umri uzoq bo'lsin. Biz baxtimizda doim sog' salomat bo'lsin. Bu Ömürler uzun bolsun da. uzun bo'lsin. Sizlerden de toylarınızlarga şunday barıp, törüңүздөрдү көрүp болsun. Ay rahmatına kurmatlı görüşler. Atayın Özbekistan'dan gelgen neveresine. Oşan aytam da söz verdik. Atağızın Kırgız neverleri, Özbek neverleri de var eken da. Kazak'tan var mı yok bu neverler? Kazak'tan var. Kazak'tan var eken da. Aha. Şu atamen apaman aragan şu kızlar, balдар, nevere, çeveleri var. Şuların yaşına jetkizsin Allah'ım. Şu kelgende ne maksatmen kemisi, ne tilekmen kemisi var, maksatına jetsin. Tapkanlarına baraka versin, koşkanlarına koşa kılsın. Amin. Şu kızlar never күннүн күчүн көрүшсүн. Шеде кыларап жүргөндөрдүн баары şu атаман тарагандарды şu атам жашына жеткизсин, 94 жетсин, апам жашына жеткизsin. Баарыңыздарга рахмат. Kança ne verir? 72 ne verir? 72 oldu. 72 nevere. Yok, 72 çevre. 72 çevre. 72. 60'dan aşık nevere de koysanızlar. Hem de uşulu doğru oldu. Hurmatlı görüşler mınaki men atenem programmasına arnalgan iş-şaradagı soňuna gelip jetdi. Jakşynakay kaloo tilekler, dualaryna uşul bugünkü saltanatты bekemdedi degendey. Atabızdan Kuday birsa jaz aylarında yubileyin ötkörүү niyeti dagı bar eken şu turgan tuğan urugunda baldar kızlarında Kuday birsa oşol günkü Allah'ım jetkirgen bolsun. Oşol günü dagı uşuntip süйлөп turganga Allah'ım nasip etsin. Jakşı turuңuzlar ata, bakıvat bolуңуздар.
Eç kaçan orubаңыздар, enем менен кар башкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Жакшылыктарда жолугайлы. Жакшы туруңуздар, бардыңыздар. Аман эсен болуңуздар. Rahmat, tinch bo'l, omon bo'l, denso'likda bo'l. Rahmat. Keliniga siz gurkula qoldi, degimi? Rahmat, ene silödü ya. Silödünüz ha? Mına hurmatlı görüşlerin krupnira kalıp koyunçu. Vurmayacağız. Razı oldunuz beni. Atenemiz barına katta devlet. Çok rahmat. Şun Atenimizin maksatı menen şuntu bärimiz çoğulup atabız. Şunday jakşı nerselerge jetip atabız. Kudayım şularga densoğluk, ömrünü baraka verip daim bizim peşenebizge baylık devlet bolup jurebersin. Aman bolalı, tinç bolalı. Var boluşlar. Ne deydi ata ene? Ömrüňiz uzun bolsun. Daim şu televizion körpü bolup jureberingizler. Şu baldarыңыздын кыздардын сыйырматында дайым жакшылыкта болдуң. Биздин көрүүбүздүн көркү болуп жүрөбүңүздөр. Мынакей төрдүн көркү болуп жүрөбүрсүн деген жакшынакай калуу тилектер менен программаны жыйынтайбыз. Жакшы туруңуздар, аман эсен болуңуздар, а? Бардыңыздар, жакшы туруңуздар. Ana, hurmatlı görüşler, biz koştaş albayı tavız takır. Ulan, bu aş pişirip жүргөн ne esken, ana. En gerekli uşul da. Ana. Kalo tilek aytыңыз. Алейкум Чоң элем ден соолуктарын берсин, эли журтубуз тынч болсун. Ушулардын катарында бир туугандарымдын, эжелеримдин, тагаларымдын, жиендердин бактыларын берсин, ден соолуктарын берсин. Amin Allahu Akbar. Бар болуңуз. Мына эми чындап кошушат окшойбуз. Жакшы туруңуздар, бардыңыздар. Аман эсен болуңуздар. Кийинки тойлордон жолукканга чейин эсен туруңуздар. Жакшы туруң аба. Аман эсен болуңуз. Ана үйгө киргиле.